Virtualni svetovi su svetovi koji služe za simulaciju stvarnog života. Svet koji smo mi koristili zove se Second Life, postoji 2003. godine i stalno svake godine se razvija. Prvenstvena namena virtualnih svetova Second Life-a nije obrazovna, međutim može se koristiti i u obrazovne svrhe. Koriste ga mnogi fakulteti u svetu, dakle poznati svetski univerziteti, tamo otvaraju svoje kampove, koriste ga za simuliranje nekih procesa koje je u prirodi nemoguće videti golim okom, mogu se simulirati nekakve društvene situacije i tako dalje. Sve češće se on koristi i u obrazovanju odraslih. Nas dve smo u toku januara ove godine pohađale jedan seminar o Second Life-u za nastavnike jezika koji se delom odigrao i u samom tom virtualnom svetu, a tema je u stvari bila kako kreirati lekcije iz jezika, odnosno kako kreirati kreativne filmove u ovom virtualnom svetu. Virtualni svet je mnogo bolji od realnog sveta, po našem iskustvu, jer dovoljno jedan klik mišem da se teleportujemo i da odemo, na primer, u Louvre ili da odemo na neku drugu planetu. Tako da mislim da su to neki širi vidici virtualnog sveta. Nismo ograničeni prostorom, nego možemo mnogo toga i mnogo što da vidimo jednostavnim klikom miša i na dugmence teleport. Kao što je Juga prethodno rekla, virtualni svetovi jesu simulacija realnog sveta i u obrazovanju mogu da se iskoriste, konkretno primer za hemiju je vrlo interesantno, jer nastavnik može da napravi objekte koji igraju ulogu atoma, molekula i da onda demonstrira kakav je taj odnos između molekula i atoma. Nastavnik se nalazi pred svojim računarom, ali je predstavljen kao avatar i učenici se nalaze isto pred svojim računarima, ali su u Second Life, odnosno u tom virtualnom svetu predstavljeni kao avatari i kao što smo Juga i ja pričale, vrlo je interesantan taj virtualni svet zato što je neko ko je stidljiv i ko u suštini nema sigurnost u sebe, u tom virtualnom svetu je opušteniji i mnogo može lakše da učestvuje u tim razmenama između nastavnika i učenika. A s druge strane, nastavnik koji takođe ima otpor prema virtualnom svetu, ne mora ni da bude prisutan u Second Life-u, pošto postoji mogućnost da se poveže Second Life sa Moodle-om uz pomoć jednog modula koji se zove Sloodle, gde nastavnik može da prati svaku aktivnost koju učenik tamo uradi direktno u Moodle, jer sve, dakle, recimo ankete koje učenici rade, diskusije, testovi i tako dalje, sve važnije aktivnosti se beleže u Moodle ako je tako nastavni materijal, ako su tako nastavne aktivnosti napravljene. Dakle, on može jedan drugi nastavnik da kreira za njega nastavne materijale, a onda prati učenike ne ulazeći u Second Life. To je naravno za one nastavnike koji nisu baš spremni za tu avanturu podučavanja u virtualnom svetu. Postoje predrasude u vezi sa korišćenjem virtualnih svetova u nastavi. Pretpostavljam da prvenstveno zbog toga što je to nešto sasvim novo, a s druge strane, nama koji možda nismo pripadnici te digitalne generacije, to jeste pomalo na prvi pogled strano, zašto sad ići u virtualni svet i tamo podučavati učenike pored učionica koje postoje fizički, pored nekih sistema za upravljanje učenjem koji su dosta dobro prihvaćeni, posebno u našoj zemlji, zašto ići u virtualne svetove. Pa pod broj 1, zbog toga što virtualni svetovi, posebno ovaj koji smo mi istražile, podsjećaju na video igrice, na 3D video igrice koje naši učenici vrlo rado igraju. To su svetovi u kojima oni provode slobodno vreme,
To su čak svetovi u kojima oni ispoljavaju svoju kreativnost. Nekoliko mojih učenika mi je pričalo i kako u stvari zarađuju, dorađujući nekakve igrice, to je ono što njih zanima. Ako se osvrnemo po učionici, vidjet ćemo da dosta učenika je, iako su fizički prisutni, da su odsutni na času. Ono što je specifičnost virtualnog sveta jeste da omogućuje angažovanje i zainteresovanost učenika, te se ta vrsta učenja u virtualnom svetu naziva još i uronjeno učenje, jer je učenik i vizualno i komunikativno uronjen u taj svet učenja. Dakle, potpuno je, on kao da je u stvari u toj drugoj stvarnosti, on nema svest da uči, ali ako mi dobro organizujemo te sadržaje, ako su nam dobri nastavni materijali, ako dobro organizujemo nastavne aktivnosti, moguće je izvesti stvarno jako dobar čas, gde će učenici puno toga naučiti, a da nisu svesni da uče i da ne osjećaju to učenje kao neki teret i kao obavezu.